Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Umugabo witwa Wiringoma ndabona bamuzuye, mundebereye ino video mumbwire koko niba ari ya none cyangwa ari ya kera, abazi gusesengura no gukurikirana iby'amavideo ya none cyangwa aya mazi. Watu wanasema ulikufa. Si mimi huyu. Ndakufa tuko. Watu wanasema ulikufa, habari itembea dunia mzima wao. Bado tutatumikia nchi. Tunakufa kutumikia nchi. Yakomba basi mimi peke nikuye nihakikishe kama kwa nini Wiringoma iko wamzi. Niko hai. Uko nari ntangiye mbibabwira rero, reka nikomereze ndagaruka muri teritwari ya Masisi ahazwi nka Kinyumba ndetse na Nyabyondo. Muri Nyabyondo indege ya FARDC itagira abapilote drone yongeye kurikokereza ihatwikira ibirindiro by'izinyeshyamba za M23, ariko kandi hari n'intambara itoroshye igiye kuba hagati muri OEF, intambara igiye guhuza Louise mushiki wabo ndetse n'uyu mukobwa Rumumba. Tumuze kumbwira ndako nta nubwo ari umukobwa nabonye, ariko ni umukobwa Patrice Rumumba, ntabwo yanibeshye, ariko nawe ni umubyeyi nka Louise mushiki wawe. Iby'ibihano byari byafatiwe u Rwanda bikaba byaje guhagarikwa. Amakuru yamaze kujya hanze nuko ngo Perezida Paul Kagame yemeye gutanga 80% by'amabuye y'agaciro acukura imbere mu gihugu, akayahura mu senateri kugira ngo akunda muvuganire muri White House. Ibyo nkuru nabyo turabirebera hamwe. Ikinyamakuru The Great Rex murabizi ntigicana uwaka n'u Burundi cyongeye nacyo kugaruka ku ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi hamwe n'ibindi bitandukanye byose tugiye kubirebera hamwe mu buryo burambuye. Iyi ni inkubi baye ikaze cyane mu mwese mugiye kubana natwe, basaba kugira ngo ntimuze kugenda mudakoze sabone cyangwa subscribe. Ntatindiganyije rero reka nkubite mbangura gutya. Ukwambira ngo Paul ntabwo twenda kwemera kugira ngo abana bangaruke nguko bagenda bajya kuba mu nkambi, bakenda kugenda uko baza abana uko ariko kose, uko bameze kose, urugamba turwana duhagarariwe n'Imana yo mu ijuru, kandi Imana yo mu ijuru niyo urugamba rwacu, kandi urwanira ukuri ntabwo atsindwa, urwanira ukuri ntabwo aneshwa na rimwe. Rero kumva ko batuka nazagapfe bakaza birukanka ngo baraje ntabwo bafite imbaraga ziruta bari bagiye gushyira mu mujyi wa Goma, zari bashyize mu mujyi wa Sake, zari barashyize mu mujyi wa Rubaya na za Bukavu n'ahandi. Turi kumvikana neza? Turi kumvikana? Mukoni mutuze, urasubira hehe iwanyu? Twebwe dukeneye amahoro. Barasaba ngo nihabeho CCRF, intambara ihagarare, tujya mu biganiro bigamije iki? Amahoro. Ibyo tukabyemera, ariko bane bagenze bate? Ubwo rero babyukije borosoye ihangane mukuru, kumvikanye, turi kumwe, komere, turahari ku bwanyu, kumvikanye neza, turahari ku bwanyu. Ubwo noneho bagenje bate? Nibwo baduhamagaye ngo nimuze. Hano nibwo baduhamagaye, ubu nibwo baduhamagaye, nibwo badukanguye. Kuko rero badakeneye amahoro, bakaba bakeneye intambara, baraje bayibone, twumvikanye neza, baraje bayumve. Sawa, mwakoze cyane, nta kintu twenda kubatindira, kwari kubabwira ngo kwanza mupone kwanza, mwumve ko ubuyobozi buri kumwe namwe, kandi bitarenze ejo bundi murasubira iwanyu, mwicare mwicaye burundu, mutazongera guhunga. Sawa, mwakoze, mwihangane. Kubabara siko gupfa, twumvikanye neza? Kubabara siko gupfa. Hano hari amazu muraba mucumbitsemo, muruhukiremo iri joro,
wenda nijoro ry'ejo ahasigaye ejo bundi twese turajya iwacu Bukumbiri, turajyayo. Abenshi ngo banageze Bukumbiri batwika amazu, none turatwika inzu bufitanye ikibazo. Ntangiye mbibabwira ni ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahise zagabye ibitero by'indege ku mugoroba wo kuri itariki ya 26 n'ejo harangiye, aho zagabye igitero kiremereye muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru ava mu baturage abihamya, ni igitero cyabereye hafi ku isaha saa 11 z'umugoroba mu murenge wa Isiro muri Nyabyondo. Indege ya drone ikaba yaramesheje ibisasu ku irindiro by'izi nyeshyamba za M23 zari zifite muri kara gace, bigatuma habaho urusaku rukomeye cyane rw'ibiturika rwinshi rwumvikanye mu midugudu myinshi ikikije icyo gice. Igitero cyateye ubwoba mu baturage ba Nyabyondo, aha kenshi haba hahora imirwano hagati y'izi nyeshyamba ndetse n'ingabo za FARDC. Iyi Nyabyondo kakavugwa yuko ibirindiro byari bihari ari bimwe mu birindiro bikomeye by'izi nyeshyamba zari zisigaranye hara muri teritwari ya Masisi. Ibiro bikaba byamaze gushumikwa. Ababonye ibyabaye bakavuga ko ako kanya nyuma yo guturika abaturage bahise bahungira mu ngo zabo, bavuga ko batinya ko bahora cyangwa hakaba habaho indi mirwano ikomeye yahita ihanganisha impande zombi. Ibikoresho byagaragaye mu mihanda bitinze nyuma y'icyo gihe. Kugeza ubu nta makuru yemewe aratangazwa ku byavuye mu gitero, ariko amakuru akavuga ko hari abantu n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu nkambi yahagamijwe bikaba byatwitswe bikaza guhinduka umuyonga, bikaba byateje igihombo gikomeye. Biragoye kumenya neza ingano y'ibyangiritse. Iki gitero kibaye mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera mu karere ka Masisi, aho ingabo za FARDC zishaka kugabanya ubushobozi bw'izi nyeshyamba. Bikavugwa neza yuko ibi birindiro byatwiswe ari bimwe mu birindiro byari byamaze gukusanyirizwamo izindi ntwaro zikomeye, nyuma y'uko Rubaya hari hamaze iminsi habera isibaniro ry'intambara hagati y'izi nyeshyamba za M23 ndetse na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo rero bakaba bari bazamuye izindi ntwaro bazirunze hariya muri Nyabyondo, bikaba byaje kurangira indege y'isi bishumika batarabishyira no ku mirongo ngo bikoreshwe icyo byari byazanye. Igikomeje kugaragara ni uko ingabo za Kongo zikomeje gukoresha indege mu buryo bukomeye muri ako gace gakomeye, kandi ihurizo rikomeje kuba rirerire kuri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ukaba ikibazo kidafitiwe igisubizo n'izi nyeshyamba za M23. Nkiri muri iyi teritwari ya Masisi, nkiri muri Kivu y'Amajyaruguru, abagabo bikekwa ko bari bitwaje imbunda, bakekwa ko ari abo muri M23 ku itariki ya 25 ubwo n'ejo bundi hashize bakoze ubujura bwinshi ku muhanda wa route nationale nimero 2 ku gice kiri hagati ya Rugari mu karere ka Rucuru ndetse na Kibumba mu karere ka Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byabaye ahazwi nk'Imwaro, ahantu havuga ko hafite akaga kandi hakajya hanengwa n'abakoresha uyu muhanda wa Rucuru-Goma, nk'uko byatangajwe na bamwe mu bahakorera cyane cyane abamotari. Bikavugwa yuko iki gice ari kimwe mu bice bikunze kugaragaramo mu rugomo, ubujura ndetse n'ubwambuzi byo ku rwego rwo hejuru. Abamotari baturutse Rucuru n'abagenzi babo ndetse n'imodoka 3 zavaga igoma zigira Rucuru. Ibi byose bikavugwa yuko byafatiwe hari Imwaro, ni nk'uko amakuru yatangajwe. Ahangaha bikavugwa yuko abari bahari bari bambaye imbunda, bafite imbunda, kandi ngo abaturage benshi bahatiwe kuva mu byabo ku ngufu. Uyu muhanda wa route nationale 2 ni umwe mu mihanda ifite akamaro ku mujyi wa Goma, kuko ngari wo wifashishwa cyane mu kugaburira Goma, ndetse akaba ari nawo wifashishwa ngo mu kuzamura ibicuruzwa byinshi biva mu mujyi wa Goma byerekeza muri teritwari ya Rucuru. Ariko nanone ukaba ufiteho iyi nenge. Imiryango itegamiye kuri leta yo mu karere ikaba isaba ubuyobozi bushinzwe kongera ingabo n'umutekano ku gice cyo hagati kugira ngo haboneke umudendezo w'abantu n'ibintu, ndetse bakumira n'ibyaha nk'ibi ngibi bigendanye n'ubwambuzi n'ubusahuzi bikunze kugaragara kuri uriya muhanda wa route nationale nimero 2. Mvuye ahangaha ndagaruka kuri aya makuru. Nibwo amakuru yakomeje kujya hanze mu gitondo yuko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zafatiye u Rwanda byasubitswe. Bikavugwa rero yuko Perezida Kagame yasabye Senateri Lindsey Graham kumufasha kuburizamo ibyo bihano. Amakuru akavuga yuko ngo Perezida Kagame yemeye gutanga 80% by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda kugira ngo ahagarike ibyo bihano.
Kagame ngo arimo gukinishwa muri politike y'akarere. Niba yaragurishije ubukungu bw'u Rwanda ku Burayi, n'ubundi niho hahandi buriya ngo abazungu ni abazungu burya nta buneza rubanda. Niba hano muri Afurika iwacu mubona ubugambanyi bujya buhabera, ntabwo rero mu bazungu ho ariho buzabura kuba. Hari amakuru nari ntangiriho mvuga ku gihugu cy'u Burundi n'ikinyamakuru The Greek XI, aho cyavuze yuko ngo uruhare rw'u Burundi rugenda rugaragara mu ntambaro mu burasirazuba bwa Kongo. Akaga k'akarere ngo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze igihe kirekire aburira ko intambara irimbanyije mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kurenga imbibi za Kongo. Ikibazo ubu kiri mu karere k'ibiyaga bigari ni uko u Burundi ngo bwahinduye intambara ivuye ku kwivumbagatanya mu gace kamwe, bakaba bugeze noneho ku kibazo cyarabaye icy'akarere kose. Imibare y'ingabo za gisirikare ndetse n'imvugo zihambaye zivuguruza z'u Rwanda ndetse n'ubufatanye n'abagize umutwe witwaje intwaro ngo FDLR wahagaritse ubwicanyi mu Rwanda, ngo byerekana ko Burundi bufite uruhare rutera inkunga ikibazo cy'umutekano mu karere. Mu gihe cy'iminsi y'umwaka wa 2025 yageraga ku musozo, bidutangira 2026, ngo habonetse kwiyongera kw'ibikorwa bya gisirikare by'u Burundi byaba mu gihugu cya Kongo ndetse no ku mipaka yacyo n'u Rwanda. Amakuru avuga ko ingabo z'Abarundi ngo zishinze ibirindiro hafi y'umupaka w'u Rwanda harimo na Kibitoke na Muyinga, ngo kandi banongera gutegura abagabo mu turere tw'intambara tw'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu turere twa Uvira, Fizi ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo. Bityo Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari umwe mu barimo barakongeza intambara muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko ubwo icyo ni ikinyamakuru The Great XI kibitangaza. Ese wowe ubibona ute? Ese Ndayishimiye niwe urimo urakongeza intambara y'akarere? Ese FDLR nk'uko yakunzwe kubarwaho kenshi niyo nyirabayazana w'imwiryane umaze imyaka 20 mu karere? Ibyo byose nawe wadubwira igitekerezo cyawe uciye muri komande. Kuva ku itariki ya 27 ubwo n'ejo hashize, n'ubundi ni ya ntambara ikomeje kuvugwa, aho bikomeza kugarukaho ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye. Ariko reka ngaruke kuri iyi nkuru ivuga yuko u Rwanda rwahagarikiwe inguzanyo by'agateganyo, ariko amasezerano y'amahoro yo yamaze gusinywa. U Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri Kongo, niba byanga bikavugwa yuko ngo Kongo izahatirwa kwirwanaho kandi izasubira i Washington gusaba kongera kwambura u Rwanda inguzanyo. Nta bundi buryo busigaye. Mu Rwanda rugomba gusabwa gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mvuye kuri iyi nkuru, reka nikomeza kuri ya ntambara yo muri OIF. Ni amatora ateganyijwe muri uyu mwaka ya Secrétaire General w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF. Ni mu nama y'abakuru b'ibihugu izabera muri Camboge mu kwezi kwa 11. Biteganyijwe ko izaba ifite akazi katoroshye ko gutora uwo uzahagarara. Hakaba rero harimo abakandida bagera kuri 2 kandi bakomeye. Nabo ni abakandida, ubundi muri rusange hamaze gutangwa abakandida 3. Harimo uwo ndeba ni uwa Mauritania, hakaba uwa Kongo ndetse hakaba na Louise Mushikiwabo. Amazina yayo yashyizwe aha ku munzani ni Louise Mushikiwabo ndetse n'uyu mukobwa wa Lumumba, aho ari kwibazwa ngo mbese Louise Mushikiwabo azabasha guhangana n'iri zina rya Lumumba ko ari izina riremereye. Louise Mushikiwabo, kimwe mu bintu afite nk'iturufu zimuhesha amahirwe nuko afite uburambe nk'umukandida ku buyobozi bwa 3 budasanzwe. Ubundi arumva ni manda ya 3 asanzwe amenyereye. Hari byinshi yagezeho, yayoboye OIF yahindutse kimwe mu bicumbi by'ikoranabuhanga, ndetse yanakoze akazi katoroshye ko guhanga imirimo yo guha urubyiruko. Ariko ikibazo cye ni ikihe? Nako kwiyamamaza ku buyobozi bwa 3 bushobora gufatwa nko gushaka kugundira no gukumira abandi, mu gihe bamwe mu bihugu bashaka kwivanga. Hari kandi n'imvururu mu karere k'ibiyaga bigari zikaba zihungabanya imyanzuro ye nk'umuhuza utaziguye. Urumva Mushikiwabo urumva afite ikibazo cy'intambara ya Kongo, ariko kandi nanone hakaba harimo n'ikibazo cyo kuba ari manda ya 3 kuri we ashaka kwiyamamariza. Ubwo rero ibyo ni ibibazo bibiri by'ingutu bikomeye cyane.
ni mu gihe kandi mugenzi we bahanganye Juliana Lumumba afite kimwe mu bintu akomeyeho nk'iturufu ye, ni umukobwa w'umugabo ufite izina riremereye, intwari ya Kongo Patrice Lumumba, bikaba bimuhesha uburenganzira bwo kuba igihangange. Ariko nanone kwiyamamaza bwe bwa mbere birakomeye kwa Kongo, igihugu cya mbere gikomeye kandi gikoresha ururimi rw'igifaransa kurenza ibindi ku isi. Urumva izo ni iturufu ebyiri. Uyu mugore afite iturufu ebyiri, kuba avuka ku mugabo ufite izina riremereye Patrice Lumumba wabaye intwari ya Kongo ndetse akaba azwi ku ruhando mpuzamahanga. Ikindi kuba Kongo ariyo nshuro ya mbere igiye kwiyamamaza. Ikindi ikaba ari kimwe mu bihugu, Kongo nicyo gihugu cya mbere muri aka karere muri Afurika gikoresha igifaransa kurenza ibindi. Noneho hakiyongeraho no kuba Kongo nanone ifitanye amasezerano y'ubukungu n'ubufatanye n'igihugu cy'Ubufaransa mu bigendanye n'ubucukuzi, nyuma y'uko Ubufaransa bwashoyeyo hafi arenga miliyoni 500 z'amayero. Izo ni iturufu eshatu kuri uyu mugore. Ariko nanone nawe akaza kugira imbogamizi kuba aribwo bwa mbere agiye kwiyamamaza, akaba atarigeze akorera muri uyu muryango. Izo ni imbogamizi kuri we. Ikibazo rero cyo kwemeza abaterankunga bari mu Bufaransa na Canada, dore ko ari byo bihugu bifata icyemezo cya nyuma, ni ingaruka zigendanye n'imicungire y'akazi. Agomba guhindura icyubahiro cye cy'amateka mu cyumba cy'ubuhagararizi, gishobora guhungabanya uko ibintu bimeze uyu munsi wa none, akaba abasha kuba yahangana na Louise Mushikiwabo. Rero Mushikiwabo arasaba umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa kumutera inkunga kugira ngo akomeze imishinga ndetse na za tekinike yari yaratangiye abanza zisoze, bityo bamwongera manda ya gatatu. Mu gihe Lumumba nawe asaba umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa gukoresha ubwigenge, ntuhinduke akarima k'umuntu umwe. Ubwo rero sinzi Emmanuel Macron ndetse n'igihugu cya Canada nibo bafite ijambo rya nyuma ku kigendanye n'iyi ntambara ya diplomasi. Abantu benshi barimo baribaza ati ninde uziyegurira umutima w'Ubufaransa, ninde uziyegurira umutima wa Canada, akabasha kwegukana iyi nsinzi ibarirwa kuri miliyoni 321 z'abaturage bakoresha ururimi rw'igifaransa ku isi hose. Hari ikindi kintu kimwe cyizewe muri 2026, nuko kimwe gihari cyo yaba Louise Mushikiwabo, yaba Patrice, yaba uyu nguyu Juliana Lumumba, byanga bikunda hazaboneka umukandida kandi hazaboneka SG muri kuri kwa 11. Ni bya bindi bajya bavuga ngo abo baborana ari babiri umwe abayigiza nkana.